Safe travel, Nida Manalad. Special intention, Villamor Resalina Tolentino and family, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Deeds Anita David and family, Federico Mandap, Emerito Barrera, Gemma Lumba, Ning Torres, Ariel Josefina and Joshua Joriel Macabali. Para king malalagwang kapaldanan dari, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Pat Ahos, Apon Dubi Tonggol, Rosario de Morocot, Rolly David, Dr. Willie Ong, Eliza Reintulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo de Irit, Monica de Leon, Bianca Marie Santiago, Mark Antonio, Espirijon Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, at Joy Manalo. Para kingalananggang kapainawan ng Kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Rolando, Lamberto, Norma, Lerma, Elmore, Monica, Florante, Ricardo, Cathy, Arlene, Jojit, at ding maldang kadudwa king purgatorio. Amponing anak, amponing banal de Espiritu, ginumantabi kaya kayo. Maya pa abak po kaya kongan. Kapatad siyan tadaring kaya katang kasalanan, bata mga intulin magmasusi, kareting banal na misteryo. Ginui kaing mitang kaking balang metong kaya kami, maging dakin ni mistiko ng katawan Kristo, Ginoo pakadudo. Ginui kaing pepa subring miyeking anak ning mebado, Kristo pakaludo. Ginui kaing minya kareng miyayariwang karisma at obrang gagampanan ning balang tao, Ginoo pakaludo. Ning Diyos sa lubos mayupaya pakadulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na king biye alanganga. Manalangin tamo. O Ginoming Yesu Kristo, binyeme kaya kaming Eucharistia, bilang kapigaganakan king kaya kang pamaylas at kamatayan. Ing kaya kaming pamanyamba, kaniting sakramento, ning kaya kang katawan at daya, so panakyasan ng makabado, king kaligtasan na pigtagumpen mo, para kaya kami, at king kapayapan ning kaya kang kayarian, anong nukamabiat magari, kambenigpat ning banal de Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, Carintao, Corinto. Mengariya king meto nga katawan ayating dakaladake i Kristo.
Makanyan man, metong yamong katawan, bestat man, dakaliya miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamungan, Hudyo o Griego, alipan o timawa, may bigyang tamo king metong mong katawan, king kapamilatana, ning metong mong espiritu. At itamungan minumtamo king metong mong espiritu, ulig dakalang dake ring bibilog king katawan, at emo metong adake. Uli na niti, ikayungan katawa na kayong Kristo, ating balang metong ke kayo, dakene. Binili na laning Diyos king iglesia ring sabla, king sukat dang pagbilian. Mumuna ring apostol, kadwa ring propeta, katlo ring talaturo, at kaybat ding darapat mala, at detang ating upayang manulo, o makasakop ka ring aliwa, o mamahala ka rela, o magsalitang mayayaliwang amano. Elangan apostol, o propeta, o talaturo, ilangan ating upayang dapat mala, o manulong sakit, o magsalitang aliwang amano, o magpalino nung naning kabaldugan da reting amano. Pag nasanyo lang at pag nasanyo lasanang lalo nga kamtan, ding maulagang kalam. Ing amano ning Ginoo. Itamo'y balayana, ding tupaning kayang kawan. Itamo'y balayana, ding tupaning kayang kawan. Dalitanan ming Ginoo o meto yato, king mit mong tula sambanye, lumapit ko kaya, kambering masayang dalit. Itamo'y balayana, ding tupaning kayang kawan. Kilalanin niyo kinging Ginoo, iya'ing Diyos, iya'ing linalang kay katamu, at bandi na katamu. Itamo'y balayana, at tupang papastulana. Itamo'y balayana, ding tupaning kayang kawan. Ding pastuling templo na, kaya kayo lang luban, kambening kapasalamatan. At ding patyo na kambening kapurian, pasalamatan niya at layon purian. Itamo'y balayana, ding tupaning kayang kawan. Ing ginumayapya, alananga ing lugod na, at tapat kapilan paman. Itamo'y balayana, ding tupaning kayang kawan. Sukat yang munyesala kingarapan ding tao, ingke kong sulu. Bangketa, panakit da karing dapat yung mayap, paligayan deyig payong at subanwa. Tabiya kaya kayo, pamipasya king maya pabalita agpangkang dukas. Mintay Jesus king barening naim, tinukida kaya ring alagad na ponding dakalatawo. Inyang atine king anggana ning baren, asa ganana ing metong alibing. Ing mete, bugtong niyang anak alalaki ning metong babaeng mebado, dakalang tawong ibat king syudad ding meki paglibing. Panakit ning Ginoo king babaeng mebado, medono si Akeya, inya sinabi na Akeya,
katatangis. Kanita dinapit ya at tigkiraning kalapayan at ding mamusan tinok ng da. Nga ng Jesus, bain tawo sabihan ko kaya ka, mibangon ka. Ing mete dinukduk ya at sakaya migsalita. Binyan ng Jesus kang imana. May ngatakutan na ring sabla at pinuri ring Diyos. Ngara, ing meto nga maragula profeta, lintoya busal tamo, dinatanging Diyos, baneng iligtas, ing kayang balen. Iting balita tungkol kang Jesus, kinalat king mabilog Gaudea, at kareng kasiping balen. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayongan. Ating metong urban legend kano, nga nang sasabi, reng goldfish, atin namo ka nung 3 seconds memory. At nung segundong memorya, ingatin mo kareng goldfish. Siguro naman pumalaw titan nareng goldfish at tinamungat nung segundong memorya at kay ba't mga lingwana la, siyempre, ka ba naman makakulong kaking aquarium? Ini mo nga patay niyang pidurot-durotan mo. Kaya may ka at nung segundo ka mong memorya. O si mapitampong tao, ang makanya ning memorya tamon Nung kamemorya tamong goldfish, at nung segundo mo, mga lingwan tana. At nung segundo mo, tamo bado nung naning darap tantana. At nung segundo mo, kalingwan tamo nung nano ng merapat. At nung segundo mo, tana bado nung nano na imidabasan. Pero value po, ining maragulay kapasalamat tamo king apong Gino. Why? Uling dinina nakatamong memorya. And memory is a good gift. Why? Uling it is a grace capacity anong nuka rin ing kekatang mismong kasalpantayanan karin niya mitatanam. Mo tungkol king midabas rin kekatang alaala. Rin kekatang alaala mo tungkol karetang mga padyarian niyang mumuna. Nune metong lang grasya kekatamo anong nuka rin ing kasalpantayanan tamo mitanamya. Uling potang migaga nakata mo, nanong agaga nakata mo rin nung makananong ingapong Gino, may kisutiya king kaselesayana ning meto ketawan. Kadugurang kapatad, king kaya katang ebanghelyo, iningakit tamo king mga palyari king kaya katang ebanghelyo. Ing ginutamong Yeso Kristo, kaya panitang bain tao. Bakit? Uling atin niya nga tatandanan. At atin niya mo rin posibleng tandanan. At makanyan mo rin, king pamananda na nga ita, ang poparening miyayaliwang tao, king kaya katang ebanghelyo, anyang ikit din kinabiyay ng taong metena, nang sinabi da, ating meto nga profeta, dinatang kaya katamo, at ing Diyos binisita ya kaya katamo. Kadugurang kapatad, tandaanan nyo, rin kaya katamong alaada, ida rin parala ni nga pong Gino kaya katamo, ban paganakain kaya pa na kaya katamo. Rin kaya katamong alaada, ida rin parala na ning Diyos kaya katamo, ban kanitay pakit na da, at padinaulit kaya katamo, ring mga pamulalang depatana kaya katamo, king kaya katang pamibiyebye. Pero kasing problema po kaya katamo, karing alaala tamo, we become too much selective. Ay diba? Retang burita mo mong ganakan, idareng ganakan tamo, retang nga di dideletala. Retang masaya, idareng sa likot tamo, retang malungkot kaya katalang ugse. Retang matsura kaya katalang paboren, pero retang mga santing kaya katalang sa likot. Kadugurang kapatad,
Ren kaya katamong alaala, posibleng matsura laman o masanting. Pero tandaanan niyo, emo ala ko ka rin kaya katang alaala, nung makanano yang kayap ingapong Gino. E po ba totoo ita? E po ba totoo ita? E po ba totoo ita? O tuwin yung mga dingwana kayo. Diba? Totoo naman ito. King kaya katang pamanalala, akit tamo kaganakanap pala ni ngapong Gino. King kaya katang pamanalala, akit tamo nung makananya kayap kaya katay ngapong Gino. King kaya katang pamanalala, kaya katamong aga na ka, nung makananong ing Diyos, di gura na katamong gusto. Kaya sana, ini po yung kaya katamong gagawan. Eyo po sana pakyapusan rin goldfish. Eko po sana may kaka-amnesia. Eko po sana mangalingwan. Eyo kakalingwan nung makanano ing kayapanan ng Diyos king kaya katamong biye. Uling potang atalus tamo at ikit itang kayapanan ng Diyos king kaya katamong biye. Maging mayaning biye. Bakit? Nanong magpakayan king kaya katang pamibiye-biye? Ing kaya katamong kebaluan at pamaniwala na ing Diyos kapilan man niya naman keringwan ing balang metong at metong kaya katamo. Talak. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, Gino, igalang miyasaning metong at metong kaya kami. Para ka rin sa blang Kristiyano, mit mong tularasan ang gampanan, ing makatuli daw obra karela king iglesia, nuya mananti kababa, iting katungkulan, para king ikakayap ning kabilugan na katawan, ipanalangin taking Gino. Para ka ring miyatasan king mas mata sa katungkulan, era sa kakalingwan, king atilang mas mabayat, a responsibilidad a kailangan pakibatan, ipanalangin taking Gino. Para ka ring dinina ng tunay karisma ng Espiritu, para tila sanang makasadyang pailalam, karing mangatas ng opisyal ng Santa Iglesia, bilang patutuning katunayan o katutuan ng karelang karisma, ipanalangin taking Gino. Para kaya katangan, ing matibay kasalpantayanan, kimpamanyubli ng miye, ning katawan, at ing kapanayang kimbye, alangangga, alalayan da katasana ka rin sa blatang kasakitan, at kapag subukan kimbye, ipanalangin taking Gino. Ngeni adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oig paming at subanwa, pagkaduban mo king grasyang makapagobrang miyabe-yabe, mitatambayan king pamitalakad king katawan ng Kristo, ing balang metong kaya kami king agyag ning banal Espiritu, gampananasaning kayang dake, dalam ng pamanantabi ning Santa Iglesia, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Sorry.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanapot rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapan ng Diyos, igpang lubos maipaya. Nagapanasanin din mo yung ikaw, pero gamat king kapulit kaligaya ni Kilagyo. Kakatangki sa plalag, imaginig ng Santa Iglesia. O igpaming migdalang mananasan ng iting tinape at kalis, ayang pang mi, giatad ning kaya kang iglesia, king pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, iat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Yung kaya kangamanwa king kapamilatan na lelangan ming meto yatu. Yung talapangabos sa tinubod mo, bani kahabos na kami. Inyasa at kapamilatan ng Banal na Espiritu, mi katawan niyang tawat mi bait king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, bani talaka ding meto nga banal na balayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, bansin tanganing kamatayan at ibulalag ning pamanyubling miye. Ulinita, kambering sablang koro ring angiles karin banwa, daradit ming kekang ligaya, lain makiabi kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian keka, at ngaming ang sasabi. Basta may paya, nipnuing banwating yato, kiyang ang kulay. Sana king katas-katasan, mapalating daratang pinagyuning Ginoo. O sana king katas-katasan. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sa belang kabanadan o dinita pagparadang pumi. Pabanadan mo sa aretingayan king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bay mi daon kusang dog king pamaydas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Piraso net binyene ka rin kayang disipulos at ngana, kuwanan ni iti kongan at kananiye, o ding itiyeng katawan ko, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kuwanan ni iti kongan at minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayon po na lang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayong pon para kareng sabla, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigagana kayo kanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin ng gaganakan mi oik paing kamatayin at pamanyub din ang mebiyan ng anak mo. Daraon miya kaya kaiting tinapyan ng biyating kadis ng kaligtasan. Lahan ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang tada kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning Banal na Espiritu. Ganakan may oik paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod. Kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa. I Florentino kaya kaming obispo ding sablang pari. Ganakan mo na naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling miye at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye lang angga.
Ban kaya benang Mariang Birhen induning Dios, kaya benang San Jose kayang esposo, ring apostola ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kaya kang anak. King kapamilatana kamben at kaya, igpang mayupayang tutuo kagam ning banal Espiritu, pupurian dakat parang adan manggaman king alanganga. Ngayon iking mitmong kapanaligan at dugod, maus taking pa karingamanong tiro ng Jesus kaya katamo, igpami. Isang baning lagi. Dating kaya kami kaya may pamitwan ng lumo kaya tisugin matipan mo. Iing kakanami kinadolo. Ibigyan mo kaya kami kinadome. Ang po'y ipatawad mo kaya kami kasalan kaya. Anting pa matawad mo kaya rin kasalan kaya kami. Mga kaya pa isawag kin tukso. Nalikaos mo kami kisablang marok. Ikabos mo kami o ginuking sa bilang marok, malugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakadodo mo parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sa bilang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ning kasalanan mi, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbirugan agpangking kaburian mo, ika mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ning Ginoo, mantabi sa kapiran man kaya kayo. Ipakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoting kasalanan ng yan. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoting kasalanan ng yan. Ibigyan mo kayo umito. Niyo'y Kristo, ang kordero ng Diyos. Niyo'y milalakoking kasalanan ng yatu, nuwan na rin mayawos king apunanan ng kordero. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, Ginoo, buhat kinga. Salamat, king pakamal mo, mamaningan. Salamat mo, salamat mo. Parating biya, pekado mo, kami
Siklaw tampo para king orasyon parata, para king kapayapan. Itamongan po. O Diyos mi, igpaming at tsubanwa, ginuning kapayapan at katuliran. Mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panawuning musisibing kagutgutan, king pisasabyan politika, ning dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may nga labas sa panahon, pepanatilyan mo yung kasalpantayanan mi keka, anting metong nga bansa. Ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kayapan mulub. Yang may nga busalang kasasagkulan kaya kami, karing mi kakarakal a kalamidad, apepasari ning ketubuan. Antimurin, karing sagkulagewaming tao, kaya kaba ning istorya mi, anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot at alumdum ning gera. Pakiramdaman mo laring panigapumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, angwan mo kami, iba't karing puwersa ning dewakan, amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, elataw ring kalaban tamo, nune, espiritu lang pamuntok. Ilaring at tsuking kayo pa yan, at ding talapanibala na ning karulubduman, amagari king yatong iti. Ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin milaring pamuntok ming mipanibalan, gawang masakit a desisyon para king bansami. Ipagkatiwala milaring kapanayan mi keka, pati na ing paintungulan mi. Layon manigapu, king pamamatawad at pakalulumo. Karing pinandit, apauli ring takot at suspetsa mi, midungisa ning panlalawe mi, at meging dala ning eustong pamangampi, at pamikasama, karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampuke ka, O Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo. Nung nuka rining pamikasama, iatad mi ing pamikalugot. Nung nuka rining pamipanasakit, ing pamamatawad. Nung nuka rining pamagduda, ing kasalpantayanan. Nung nuka rining kasiranlob, ing kapanayan. Nung nuka rining karalumduman, ing sala. Nung nuka rining kalungkutan, ing tula. Itiyaduan mi, king kapamilatan ning ginumi Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Talakad mo. Manalangin tamo, O Ginoong Jesucristo, babiyeming kaya kang katawan at dayak ing Eucharistia, anting metong atanda, ingagyangeni, atin naking dake king biemo. Ako amisanang lubos akam taning kayarian, anong nuka mabiat magari, manggaman king alanganga. Ginuman tabiya kaya kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ingigpaing anak, ating Espiritu Santo. Ing misa mi dawon na umetam king lugod ng Kristo. Salamat.